list omo kan minjindi say ba omia na be kasa akire o say o ma me pese me no mo ye adwumani na omo de be nante so akekasa nti media on the other side na me kanu omo kekasa no me nyin ni say His Excellency the Vice President former ebe kasa ade e bia omo power na omo ye ne sa. Secondly, somebody like Ayu man opportunity ne or frame me down ni me share after be 2 weeks money. Okay. Na nsem bebre a toda te se ne ye kan hai as a nipa bi na di ni din ye den eyesa which or no me share ne se ne se bi asem no interest ye den ewo it te se de ye koya ye kan se ampa ne ne mi hu na nkoma am ne ndi ya say list will be gas be say yenua Ayu no kra ne se support we and also me nyini say on the other side 87.9 nemum say no kreso a His Excellency and honorable omunya very careful because emwa sansem no kwa uwi a ubeda afri nipa no ebi na da ho a ma adwuma ne ye den ba ko no mintimi ne nya adwuma mintimi ne nya adwuma mintimi nya onya wi a ubeda nka so ne nya adwuma 87.9 mitie mi nua ba ko social media bi ti se ne na kwa mi kwa se ye kofre KOKA se omienko primaries no so we neutral. Sir John, to be honest, leaders of the party kadie right also stay neutral. Na mo dia na nsem hunu be na ya na mo de ye campaign za obi abetima we no obi atimi we no ompa obi obetimi ahwepo other side left and right e dey win election na wa ukogina fa akon se creative division a nipa ni bi okra wontimi mfre no wo na wo se yemfa nkoma wo wotimi ye bold ejina radio so kasa asem we I was even worried. So, ye koko fre. Ye nua chairman KOKA say primaries time. Whilst Kennedy and your friend is saying Brian and others echo nipa 5. And or say ono de enka o ye neutral. And nunti wo se me ento abama no. Nemra no kra say na eka. Look at that. Look at these things. And these are the people are omo kire leaders are ye fam omumra nanya we no manager region boss yi 7.9 Sir John nye the same obi ono kase from age region boss so and some yan no moti radio so keka na me picture bi an sa picture yi Sir John ana we are there to some anya we no ma so Aye. Nya office no. Nya wen ma hwe party a. Yesi na Akoma. Ne nso no na adwen e wa asantemam. NDC a ahanya omayi e wo regional office. Nice one. Ubeko no omo te no omo dada omo nkonwa papa. Party Akoma ni niti. Any regional office wa ha. Sesi amene o ka say party ni office. Because of these same people. Sir John, Ashanti Regional NPP office away. Ebi ni ho. Nje ba ko e wa asukwa. Asukwa ni Ashanti Regional NPP office. Baumia campaigns office. I say so more prettiness. Dabi, nya no kreda. Nansi amina na ba for agrekins ma hene kasa wante. Oso no ane dia no de ma Baumia. And can't just saw the my party no or the my Baumia His Excellency running their friends say the campaign X5 hey they say NPP party office I want go for come party in the office Ashanti region party in the office Ashanti region and these are the same people no mudi anim on sanse sankofo bimra party office yemu na mudia cement anyway iron rods fundraising me kobi sika e raise away enya wo ya party nin how usan ye bold to be catch us obi a watu nu wasi wo ono dia on ma send ye be ya di oba win no obetimi ade obi abam na waje power ma wo so ono nye
hey edi ene yakoi Sajon enya adwuma party no enya adwuma Vigil no sika no mu kotua bomba je adi I'm telling you enya Vigil night no mu kocho anajo no mu kotua sika edi against KOKA but me say yakom omu beje adi omso mbeje adi so mo ye Vigil for you Chairman Wontumi me tie baako o say Chairman the same guy Chairman oh Charlie my KOKA baby oko bia red bone nsa baby oko bia obekasa omomo ejina ho 1 minute silent say emfa emo empai wo yemu ema nyamenka mpanifo Akoma na Wontumi asem no emra fom onya den enka jibe ajiso to kokoko nsa wo mansa no so ye adwuma na mo ye kura mo ko da ben mo ye what station ejiji mudini dinjiji skano mo ko hoda da ben Wontumi koma kame yamu ane baby a Wontumi di mo abedu ya every day menu aduane konsa wam bi do nyame kaska yesen Sajon kaska yesen na mo di wala be campaign mo ko chairman ma mo ye no mo ko ho one mo ko biem kwa me akwose enko 3 weeks enko 3 weeks yeah ma konsewa akosha Muna chairman ma mu yeye no nya ba akopɛ no makɔ say omo ko mo mekra omo ma mcha omo kɔ go one pɛ muna what bia nyuma mama yeye no mo de ye campaign say KOKA ha no mo akɔ hɔ sɛn Sajon mimi donyame una me ka cho baby as Wontumi amasa nipa ni bia du no chairman ma mi tu bia kame makɔ flat apa akola atena ho every day come mount chairman ni di ho a friend say prison ho da ene kame na me feed no na mo kura mo ko sen ya mo yi mo kan Bible say hu nipa ni ma mo ya ne se ne mo do bi ase e de na mo ye Sajon dem fan to China no nya vote KOKA ba wene massively kokofumi be ni si KOKA Jayini yani ni tra assembly but Sajon adwuma we nya ne dako nya ne bosome miensa KOKA has been a shadow chairman of Ashanti region continuous 4 years na region nko ya ne nyina yesu no nya KOKA ne wa akira o so to neoma na ndem so na mo ye ni se a party no kra bedroom rebi no obi di ni sika eden abeshem my serious how dangerous adena mo yesa 4 solid years unresting ni gate udra Sajon KOKA gate mi twam de bia me ba ho every day open 4 consecutive years adena mo yesa yeso ode ni honama NDC phobia be ye tam ye to abadi wie na nya adwuma na oye ma me hwa daligar ho dia anya Freddy Blay patam na oye chairman no ahona now to say na NDC for top back and front page atop back and front page mo kan say na clear no yeah Sajon mami what ya ba na me ya ba Sade no kwa de ye twam sabe fa chame sanse munu ni Jimmy Kika no eno ma ye saade ayeye me say ka chen kola no Sajon empanifo na ye politicians dia hwe panyini woska no ye NDC ni no ni NPP ni edi nkomo koba dia eye business akola hia no eye NPP ni NDC ni friend no eje sese de okọ NDC na mwa nipa na de bebo akola ni nyina no ojai mi wa mo de amokoba Sajon mi sanse munu sebe ni san kwase asem atwam mi NDC ka ba mfa biefie be na sika nko amefra kwaje eno nche se mi NDC ni hwe minima mi panyini bu ha pa Sajon and the time your friend is saying 87.9 hey sapon nyame fa ne kransie oso ni na free kro na skoba na NPP ni kase o mame na sapon man contract eno de ye adwuma na de oko na me o man adwuma na sapon be bo amia ene o say Opooman ya konde sabi chimi same way ya da so be so
o to sebi ndi na just ɛyɛ sɛbi ma ni atem sɛbi jemi sɛ wo yɛ nsoso so oh ma kan wi kwadwo ma me nkɔ akola bia enti ye wo ye ni nua o mo ye ni sufo eni abusu a woni buafo be ye NDC ni buafo ye NPP ni na Ibrahim mama hwane man nya sika abujina po ana ne pikin ba bi o man be kasa first ya hojo panyini ni wo sika no oni NDC ni panyini nam de a eye business o mo boss akra bo ba kola hia no NDC panyini frɛ no no opo ane de a wo ko NDC sebi na adi atirim dem ene kola ne yaka ne yaka Sir John, I'm telling you mimi toy NDC for frɛ me na ye adwuma na ye sika o mo ka be sim fie kura me fra kwaji mi so sansam nu nso biem eno nche so wasesa ma adwen it is Sir John, you need to work on. You see, as a party, no. Sir John, me pa cha hono law for as a one yede event grounds. Event grounds. Na NDC for ko han ko yo mu programmer. Event center. Na mo NPP before ko am ko amudua. No no cross all managers o mo ye adwuma. Kwame NPP kwa ye program o amuntia. Mr. Opooman say, you hire your adwuma. Sir John. Omuntia me catch o me nam catch o pa ko Sir John. Tate. Omuntia. Sir John, you hire. As obi ko han say, o de be ko Akoma. What kind of nonsense? As a politician, ya man na time. Aya time. Sir John. Sir John. KOKA. Sir John. Eni o ma bi ne ntwa ye o se ye kan. Eko ni eminem na o ye operation a utwa mojaba. Mojaba de de na pepa. Nya koten. Ba bia du no se pai mojaba ne pepa, ne pepa. Ne atimi ayi nyare no. Nyare ne bi ni. Nti wa asem o mu ye eye. Na fa de me ka so ma no yi. Nyom di KOKA eye. Sir John me say, majuma ya wa ni se Jesus ne ayi ya me pam. Me ma